Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hakatong ban pen bha bat pritenat ya kamadan Jerusalem ka bha ba chut ku jawai uma wailat miki shilla MLA ka jawai lalom de jingalang ha office rekam jonga jawai municipal board hakap phnyo chuk nailar ara jar pusan hagir ga jingalang ladon lang naduk noilam shnong jonga chut ku kinoilam ka kurchalam bagi board penya jong government boys higher secondary school jawai ka bede ka nong pet nong khmi ya ka ni kamadan Haga jing alam MLA la pen sngau ye jing trang jing angnut ban pen maha ye kan madan nadu ban pen biang ye jaka shong pat ba ka gallery ban tei ken ro na lo kiwe guru kom pen maha pen mian hading ge jing alam MLA la pen long ke jing jurip ye kan madan haringkan ke jing senan lang ka kong DV lingdo MCS we he shnong chut ku ma pilanda well lingdo baki buru na pokatanan PWD Pak Yuni kemarin Yui kam gosak langkerang. Kam go ya ka jing pendet penbah ke beautification bat kam tam nang ini bedep le ka Independence Day por rang chong nei tai de yu mut yu ai pat bat yu chong nei ni ta ka thau chong de gallery dum em. Nei te daw ni liang yong na ta da khuda ya da convince ni ka meeting na do ka dorbar chnong chut ku ya ka government boys higher secondary school bat ki pur salam ki man ki stakeholder ini harangkat da khud le naga district administration bat kam jo le naga PWD da khud ya ki da penapen snyau wa ka da to go por go wa I kam ki mo ki stakeholder ki wa pat yo ki ga thau yo ya em ga te ki mut yong I ne ben tawo pen pha pen miet ten tu da wan ni da em ga meeting go khen hai tai bat kam jo le da wan I chini sport bat ngan da ba de snyau komen e ku play yo ya ga kur salam ku da em ni ku da e ga positive response bat kam jo le naga government higher secondary school bat kam jo le naga chuku te snyau sup tu da ki le da ga jo ku jingmut ki em gi ga jo ki jingmut ne ben tawo lai chkhmat bu pen pha pen miet ni thau mo na ba kam ba jo hi wan ba em hi ka jak malum mala ka mut kan ka dan dispute ha ki ni por bu da dep bat malum mala ka te le dang ya kelam hi ne pen tawo pen bai pen so tang snyau thoi ha ka wan gun ka kam yong ga jing ya khaja pot kan ni dan dispute mut hab yu em da ka te ka man sen go ya pen bai hab em ga te ka man sen ga give and take mo ko yi mut ong bai hab em ga te ka jing ya e ga ya jing ya chim ne ben ta I man toy lang te wan ni la hi ni ka te ka ju da ka te ka ju hi ka intention wan ni ne ben ta ko mon yu par khadi ne ba một hấp em cái cái gì par khat lang nei benta ka overall benefit yong pai pa ka jing delay hi to belum mala to his name go rim mot em hi ka bot boy nga yu ong boy em hi ka push ka initiative ko khut wo pelum pelang ni kalam le ngau boy bon do man chwa bol em hi ko khut ko pelum pelang le boy do chwa dep le yu ti be te ta ngau me ni boy to em hi ka push le do bon chwa me ni ka te focus ini benta ki mut ke fencing bat kam jo le ko me ni ne benta ki sitting gallery ne ni area ni ko man sitting gallery kam gallery kam ni ka fencing kamu man kate ne ba nangkong hi hap ready chwai ke estimate ne ba hap tip chwai ke estimate ke amount de mo ten ne PWD de am lang ni tengah na liang yong ngal dong ki speed of kita as soon as yo in ki bat kam jo le ne ba snya tho bai gi ki kur salam nen ne SB MD president secretary wa ki advisor bat kam jo le ke principal ki ne government boys higher secondary school terusnya tho ki le am kam ge jing tip ki mo ki higher authority bat kam jo le ne kur salam hap khud ko ke committee te ngan martetino mut man da yo ke positive response ki daga jing tho hi knang wa ne benta wo sup chakmat te kan nang smart uyo inaki tengah kan nang smart uyo proses tengah hopefully dang perchang boy kat we wala as soon as possible ong we ketika tentative date ini asnya met man go met henry ngana liang yong nga kwa yo me sa kat we as soon as possible te ba kan ni deman juga madan go memu yu binai le dang alai mesti man wi khmat yang go men ngam artetin na jan yu ye go ong to chunai madan ne ba manus nem arsensis nem one VIP mat minister ini one way Independence Day